Kayeng Kashari kapi Singkon Special Judge Pokso West Giant Hills haka pratrik nailur kalarai penram ya ujul hun da kabaset patok laisnam haringkat kekuna kabasan hajar tingka namar kajindon keti hak batmule be ijad ya laingot kena kentei haka jingjia kabalajia hausnam arjar kat pra. Kayeng Kashari kalapan ngat ya uni runar hapok kekendon hinyo joka Pokso Act kabala ben penstom hapok kekendon pra jonga Pokso Act arjar kat ar. Ya kanika kes la register ha katan real trik nailar arjar kat pra hadin ka jingmudui e jahar persya e ki brik bamla ban ito ha kabala keno bakila thmu ban le bi ijat e ki laingot ki khna kentei ha ka thain hapok West Giant Hills. La ong ba wene ki ba syak keno ula light pen Henry kekali kabala pendan kam da uni ubriu bla syak keno lembat ki parlok la yok bat bala IT no syaki bor pulen. Hadin ka jing to okit da ka woman police ka SI Karpran la itho ya ujuk luhut kum ubriu bla syak keno don kti ha kabala chat sheet persya ya u. Hadin balatian bishar ka yeng Kashri kalarai penram ya ujuk luhut da ka baset patok laisnem haringkat kekuna kebasan hajar tingka. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't take a note, remember once more.